Daj. Dobro si se sjetila kupit kuglice. A šta si mislio da ćemo stavljati na bor? Kovanice? Da, to bi bio više star inđir. Hoćeš ju nazvat? Vrijeme je za paljenje lampica. Da. Super. Super. Sad mi je žao što sam pristala na Bibin poziv da idem na onu feštu. Ma daj, molim te, idi i zabavi se. Ja ću ostati doma pit naše vino dok ga još proizvodimo. Šta to znači? A ništa, bila je inspekcija, ali sve je u redu sada. Ajde, ideš sa mnom. Ma nisam pozvan, daj. Ko da ti to ikad sprečavalo? Čuj, sad sam stariji, ozbiljniji sam malo... Pusti to i idemo. Vidi, Ajde, idemo. Čekaj, uzmem se ko. Super je, Bor. Je. Ajde. Ajde.